Hello guys, welcome back. Adoma, especially kunya kadalan ching ne yong wongpong ne mengbu ngaulan hagi teman ngau mai ngau yang yong mai along lai sing lak ching ne especially ching mangobu nyu hoi balan yang anuk wong mangobu ching lan teman li le do khong kum mai sing lak ching ne teman ngau yang ko inya ya short video cha cheling kai se bu ching na teman atam cha leaders lan yong wongpong ne mengbu ja se ching na hadam ngaulan pha dam lak ching na yung ngonong jauh se lai ngobu kunyak kadalan te atau awang na daw sing tam nang tuman lilia sing nang atau Census se kama hangi din nang ayang boy using bulan ching na Census se kama atau officially count ne mengbu kadalan country me hangsing kadalan ngonong ge atau officially count ne mengbu the Census se nang ayang tinyi ngai ni hangi ba number mo tuman kempai se kama 2011 Census atau ma ya bu hado Census me hai hado is hap ma hado population is hap ma teman country ma development chia boy hangi chia boy toiling bu kong kimbu hado ma ya phanyang kem ngona ayanga some decades hado Census ya bu dia ya yang ngai wango habongo daily hado yearly ya bu alamaji ya apai bu wanglam de lai kama hado 2011 me ya bu tinyi hai pai bu tai nyo some decades gap ne meng yang hai do Census ya lak ching ne haki officially announced the meng bo do papers khongi mai to mana ado official letter ngau keng to man li the country kadalan de ado ngau keng pha bu to man ngi ong nang gi ayang asa ba hi ko ngoi dai bu gi ado Census ya lak ching ne kem lak ado tai seng bu to man ngi ong nang ado jing ne to man cooperate ne meng lak ching ne chan nyu cha ne meng bu jing ne to man ado yong mai kho inya ya kada cha no hoi pu sang mai pu no hoi man pai wan de pu ko ma hadawa Census phang ma tai langonang Indian citizen bona fide citizen chane meng lak sing ba Census mong meng ola gopong ado jing ne au hiu ye sai ba ching mango bulan ado Census ya lak sing ne officially ado teman headquarter me bu official lan pai yang iman pai initiate ne meng lak sing ne in charge lam how dam lak ching ne chingka dalan de niglak yang council chia boy do NGO leader lan hadoma initiate ya ngo bulan ta to gi nyek pai nang agi nyeglak awan de chingka dalan importance chi pha kama tuman ching ne adowa loss chap pai lak hi pakma ado ching ne namana yong serious ya yang ado ba ngau keng de important pha yang tuman ling ma mai lak se awang de ado chai dam nang ado Census phangma hangi sa keng yu ngau de gi yang boy hangi twiling dai lak si kama ado development process activities teman development country everywhere teman state me chia boy district me chia boy yoi ching pan chia boy ado development process officially tai kama ado population count ne meng yang ado new me population hasin ngonong gi kama ado school pai na ok yang ado ma development process allow activities for example main road ki pu office ki pu kong kim bu development atau Census de lai yang kada population de I yang hai pai langonang ado jing ne teman chat new cha na meng bo yang boy tai phe hi bang ma teman ado ki bu opportunities kong kim bu teman fight ne yimeng yang ado jing ne teman rights jing yingau pai bu ya yang boy tin ngai ni sing bu man du ka da ma pang bu jing ne ado ki bu teman rights teman hangi tau lak district wise me hai tau kama teman ma nang bu mi district lan asoi bu district lan ngi kama teman ni na divide meng bu no hoi yungoi ba iman hagi ngonang bu yang boy district wise me iman pha kama teman de yong adawa teman jing ne yong loss minus point jang onang ado jing ne population exactly and kada chan hoi itau ba hado Census ya wan de teman hado ya lak jing ne ngang lak jing ne ado nan pheng tam nang yang cha for example road connectivity population ngo bu noi me kada angsin pangnang ge hado hisam mai road connectivity chia boy allow development like activities institution office hangi chia boy kong kim bado education planning lingbu hado Census phangma kada population de lai yang ha pai ngonang ado jingne hado Census ya lak sing officially pai lak sing hado ngau pha bu yang official order ngai bu minang ado jingne teman lili ado de yong cooperate ne meng yang teman ching de pai wande kata chan hoi ye to teman lili konya kadalan atau Census de mong pha yang teman nahalan new palan apu pilan man lingo bulano chan hoi ye to han tam lak ching ne yang atini ngai ni bu khongi mai me teman ngi nang atau police recruitment ma teman de post anyai pha nang ge atau population wise ma pha bu ya aro ki bu population hisab mai teman fight atau ki toiling dai lak atau jing ne toiling lak jing ne teman ngang dai lang ona atau jing ne
yong mong pha yang linglak tui chang onang chao se tuman important phalak chingna yang chingma ngop ulan to paper sama circulate na meng wan da noma or notice sama circulate na meng wan da tuman yi ok pu yang yi singulan yang importance of census yi sing ngok ma se tai yang iman tuman leaders lan atam ja ngau bu ge naman da to wongpong ne meng nang pai se tai yang ado information cha son tam nang tuman ok pu sina tuman group yang ching group ma especially tuman kadalante atau son kama wongpong yong bun menglak sa tuman taw tai bu atau sing tam nang yang tuman singlak tini 2026 wangpeng meling bu census pai some decades so ani hatau number sam hai kem tai langon nang yang atau yong hipak chang onang tuman atau semai se tuman census ya ok yang tuman jingna pailak hipak ma stepping stone chana menglak atau ating baling ok ma si taw tai bu atau power chai tam nang. Thank you so much for watching. May God bless you all and see you in the next video.